Ovim prvim umetničkim bijenalom na Malti, Malta praktično okuplja sve zemlje oko jedne ideje, pozivajući se na istoriju, pozivajući se na nasleđe, pozivajući se na povezivanje, da odgovore svojim savremenim izrazima i na taj način povežu i vreme i prostor. Ministarstvo kulture Republike Srbije, pokrovitelj bijenala, Muzej primenjene umetnosti je realizator nastupa i zajedno sa njima otvorili smo zajednički paviljon Republike Srbije. Paviljon Republike Srbije odgovara kustonskim konceptom likovne umetnosti i nasleđe, vizualni dijalog i prostorne komunikacije. Obično kada pomislimo na očuvanje, na nasleđe, na ono što se naziva heritage, pomislimo na arhitekturu, a negde primećujem da u najmanje mogućem obimu se pominje likovna umetnost. Pa s tim u vezi sam se na neki način romantično okrenula na nešto što je možda malo zapostavljeno, malo zaboravljeno, a to su slika i skulptura. S jedne strane Ivana Živić govori o prostorima koji su napušteni i ispunja ih vodom i time reaguje praktično kritički na savremeno doba, a opet kroz medij koji je tradicionalan medij slike. Na taj način autentično prenosi određenu poruku sopstvenog prostora, jer svi smo vezani, odnekud moramo da poteknemo. Sad bih se ovde nadovezala na profesora Đorđa Stanojevića, da na neki način izdvojila njegovu karakteristiku, a to je moment kada on obrađuje prirodni element zemlje u prostornoj atmosferskoj reakciji. Znači, on prvo stvori prirodni pigment, njime slika na mediju slike, a onda svoje slike iznosi u otvoren prostor i ta atmosfera reaguje na tu sliku. Miodrag Grogan reaguje kroz prostornu komunikaciju, ali u skulpturalnoj viziji. To je ta treća dimenzija koja ne oblikuje samo prostor koji spaja se unutar skulpture, već je to i prostor našeg bića. I na taj način prenosi poruku odakle dolazi, šta je to formiralo njegovo biće, pa prenosi gde god putuje. Svi paviljoni, kojih je bilo 7, otvoreni su u periodu između 11. i 17. marta i ovo bijenale traje do 31. marta. Bilo je svega, znači bilo je od likovnih umetnosti preko različitih oblika performansa do trenutka kada se spajaju ne samo performansi određenih umetnika ili umetnica pojedinaca, već čitavih jednih grupa gde prenose određene poruke. Tokom obilaska svih delova bijenale, negde sam došla do zaključka da Malta bijenale ima pretenziju da postane venecijansko bijenale u drugom delu Italije. Ostrvska priča povezuje različite delove grada, povezuje nasleđe, povezuje savremenu umetnost, način komunikacije između država, paviljona. U svemu tome mislim da hoće da korespondira sa umetničkim bijenalem u Veneciji.